وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna itupal na ito in pagsarang sukul pamahasok si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin tuan wairun mapatok pagtag-ipon ng ba't malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iban salam papanghod na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin pinisin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasarayaw-rayaw kanabihan magdasin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil miabot maripa zaman sin kita niyo. Demikian hari pa kita niyo makadto paamuin topik sin kita niyo. Mamaya kami magsarang sukul pang mga kamagulangan sin kita niyo. Amo inwayron nagbati laol hasupaya bang mayan mapaon in pagtipon-tipon na to habiaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian hitukbal ko in pagsarang sukul padua guru ko yariki kita ni maunahan murah-murahan bang mayan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dilan papusok kapag ibadatan kanya. Yari na kita niyo mga umat Islam hakahinapusan amuin hang buad lang akumayan in kahinapusan sa Ramadan. Yari kita niyo sa rayaw-rayaw adlaw biya na sinsiyap siguro na tukay na Laylatul Qadar. Dahil ha mga topic yari hilkato amo na in pagtaon lang niya judgment day adlaw kiyama. In parakala ini mga umat Islam bakas kaya sa wagatutan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta piatarang sin Nabi na junjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin wairun bunay rapat niya maawin parakala ini amunin pagtagon na adlaw kiyama. Dahil dihay ni mga tay mangod na mo hakam Islam piarat saya si mga bariman impaktagon adlaw kiyama dahil haka adeng halima amuin rukun sin iman dahil mga hikalima amuin suway na tuparat saya kun in aul adlaw amuin luhur na sin Allah subhanahu wa ta'ala in gumini. Sambil siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran mahamulya nakakapituan niya siya butin adlaw kiyama. Hati ni hatanda sin aw parakala sa lagu-lagu amunain adlaw kiyama. Sarta mataon siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kangan-nganan sin adlaw kiyama. Biya na sin siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah adlaw kiamat. Demikian siapnya yang musa'ah hati ni aun waktu
amoy na papila jumatunay mga parakala sa lagu-lagu ini mga umat Islam. Damit yan din ang mga kanganganan siya sing Allah subhanahu wa ta'ala yung tanad hawak to manawag-tawag na imma mananawag-tawag na parang mahsar hawak to tipunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga manos siya. Mataon pa rin ang mga kangan-nganan mga umat Islam. Sumabot kita niyo dahil ha mga amon siya putsing Allah subhanahu wa ta'ala amon ay nadlaw qiyamah lang sin Allah subhanahu wa ta'ala yamun adim adlaw sa lagu-lagu parakala bang jumat ng mga umat Islam naparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Siyapot sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Mutaffifin hamanga sila amuin di magpajugod sin timbangan hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naghijra deng Makkah pa Madina kaya kitaan niya in mga manos siya intimbangan nila di pagpajugod at niya magkaikit sila sambil timurunin ayat manunjuki sa lagu-lagu parakala hadlaw akhirat hadlaw qiyamah hamanga sila amuin di magpajugos ang timbangan nila. Wairong kakiingatan nyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun wairong nyo kiingatan sin hawak tupayon magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala mistaw sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakainang sin mga sila liyawmin adim aw adlaw parakala sa lagu-lagu mga umat Islam yawma yaqumun nasu li rabbil alamin patindoon yung mga manusia hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala inadlaw kiamat adlaw sa lagu-lagu parakala lang sin Allah subhanahu wa ta'ala inna haula yuhibbuna al-azilah wa yadaruna wara'ahum yawman saqila amun adlaw sa bugat-bugat bang pajatron sin Allah subhanahu wa ta'ala amun inadlaw qiyamah in mga sila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amun masuwa patagdunya wa yadaruna wara'ahum yawman saqila kaya lupahan nila pahil nila inaun adlaw susugon nila amuna in adlaw bangluhan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya asabab ini mga umat Islam in mga pakaradyaan atawa amuin jumato halhiwal bang paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw sa lagu-lagu parakala adlaw kalo piluhan amuin di nakaingatan si Mano sa inhinangon nila ang pajatron di na kita madto paamuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah dahil nga mga kiyasakupan sin kita niyo biya na sin mga linugan atau mga tsunami unuhain mga kahalan si Mano siya kaya kitaan sin dua mata na to bang unuin hinang sin mga Mano siya hawak to yan mga umat Islam hanggang na nag-amay-amay na Allah subhanahu wa ta'ala pa mga Mano siya papagmabukaon po Allah subhanahu wa ta'ala aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Hajj Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim
yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'a kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzabullahi syadid. Walakin adzabullahi syadid. Firman sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kamu mga manusia, pagmabuha kamu pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hinanganiwin kamayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarta layo inuin di kabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala ring hapyang langan niya. Ya kamu mga manusia, pagmabuha kamu pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa hunnal tuod para tuon sin Allah Subhanahu wa ta'ala yung kalinug-linugan sa lagu-lagu para kalahadlaw yan mga umat Islam. Mangpajatuhon sin Allah Subhanahu wa ta'ala kakitaan mo mga manusia in manusia dihadun niya in ina niya amun in sala-sala sa paanak niya. So magawalang sin Allah Subhanahu wa ta'ala kapitanan sinina in anak apabila bumatungin adlaw yan sarta in burus mapakpak hakana sin sa lagu-lagu pakaradyaan mga umat Islam. Kakitaan mo yung mga manusia wataran nasa sukara, kakitaan mo yung mga manusia nalalapong biya sa pantong nahihilo sumagawa po ni sa amon nahihilo pasalan sin minom sila makakahilo sumagawa sin sa lago-lago pakaradyaan bang paratungon na sin Allah Subhanahu wa ta'ala na adlaw kiyama. Wa ma hum bisukara walakin adzabullahi syadid. Sumagawa in azab sin Allah Subhanahu wa ta'ala sa pangsan-pangsan na mga sila amuin sumusulang katawayan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. In ayat ini mga umat Islam unuha amuin jumato siya haadlaw kiamat na atau amuin di pamabutin adlaw kiamat. Langsing mga sila mananapsir in ayat ini amuin apabila surang napatinuhan in dadlaw kiyama jumato na yung mga pakaradyaan ini apabila pa tinuhon na sin Allah Subhanahu wa ta'ala in adlaw kiyama. Pa mga sila kufar, pa mga sila amuin simusulang pa Allah Subhanahu wa ta'ala lang sin Allah Subhanahu wa ta'ala ta'arujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Pa mga sila kafir nagkukupur pa Allah Subhanahu wa ta'ala inlugay nila timinug hadarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala kay man ngay hutahon timinug sila mataof na inginisan dahil ang mga adab jumatukan nila harap yan mga umat Islam. Lang sin mga sahabat ya Rasulullah hamya na hayan lukay kay man ngayon tahon timinug in manusia lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan tungkol pa mga kafir pa mga sila nagsakutok Allah Subhanahu wa ta'ala di hadin niya. Ang mga sila mu'min imakahagad pa Allah Subhanahu wa ta'ala biya dalang niya inlugay niya inwakto yan salatul maktub biya da sinamuin sa mahayang fardo kapag kabiyak santa di hadin niya. Paano kayo sin Allah Subhanahu wa ta'ala pa mga sila amuin di magbati laul
himan ang sinibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga kadhakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayon na po Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan kita niulap pa sa adlaw yan bang kita ni mga rap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaan kita niya sing Quran mahamulya apabila maon na indeng mga katanda-tandaan amo intimidah din adlaw qiyamah. Bang gumawa ng katanda-tandaan sin adlaw qiyamah daakon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in Israfil amuin malaikat na raaksin Allah subhanahu wa ta'ala magkuyot sinsan kakala nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Zumar qala Allah subhanahu wa ta'ala ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. In Israfil amuin tiyawakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala maghuyop sin sang kakala sarta paghuyop niya padagnaan pasayaka man fis samawati wa man fil ard malapong mali paningkatan di hagumini sa kalingkitan illa man sya Allah amura hindi mali pan malapong haamuin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala di jumato kanila. Amo ito inuyong panagnan malapong na imano siya katan sambil wayrun makapin mapatay nin katan ayaw pagka hindi mapatay mga umat Islam amun bar niyawa sambil mangingid niyawa patayon na sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrun makapin wayrun makapin mapatay sila katan sambil himalapong maut sumano putapihi ukhra pag-usulog po na sa balik sin Allah sin Israfil dahil nga idin sin Allah subhanahu wa ta'ala paidahum qiyamun yanzurun kaya na po sa luyo timinog na yung mga mano siya sambil amon na yung panagnaan miatay katan kaumat-umatan buhiyon na magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat ang mga Islam apabila mag-izin na Allah subhanahu wa ta'ala amuin patin ako na yung adlaw kiyamat وقال البخاري حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت ويفرق كل شيء من الإنسان إلا عزب الذنب فيه يركب الخلق
riwayat din kan Abi Hurairah keridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang ni Abu Hurairah di mo kuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Dahil lang nga palad na mo ikawaho arbaun kaapatan lang niya. Iya sabi Abu Hurairah uno lang niya arbaun na yaman kaapatan adlaw mayroon siya simambro kaapatan tahon mayroon siya simambro kaapatan bulan mayroon siya simambro. Pag-uslok si Rasul sallallahu alaihi wasallam napakila yung mga manos siya mapatay na kataan malanya na matunaw na yung kataan hawak to sila buhingon magbalik si Allah subhanahu wa ta'ala amo na hindi matunaw ang pagtawang long niya azbat zanab amuin bukod amuin yariha kuantay ni tontin ikot kay Butag ha? Amo na yan hindi matunaw yung kataan ito matunaw apabila mahuyot na ni ka amoy kahina pa sa huyot buto na sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik imano siya dahil dito tumag na buhi ni mano siya hamuin bukog nila nakakapinit bihating kahantang apabila buhiun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga mano siya amuin humarap na parang mahsyar tipuno na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga mano siya hawak to yan di na magmumpaat imagtali anak di na magmumpaat imaglasya di na magmumpaat in kalasahan mo diha dunya magpawi na pa kanya pasalsin sa lagu-lagu pakaradjaan hadlaw yan amo rin yung pamungsi pa kanya napasi di mo nakaingatan mo uno yung hinangon hadlaw yan kapabila para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala maparman sin Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ apabila huyupon na sin Allah subhanahu wa ta'ala huyupon na mag-izin na Allah subhanahu wa ta'ala huyupon na isang kakala sin Israfil mahuwi na yung mga manos siya katan di na magbumpaat in magtaymang magtali anak di na maka asuhi mga umat Islam bihag to in kahantang apabila dumatong na in sa lagu-lagu pagkaradyaan para itong sin Allah subhanahu wa ta'ala nasa pagkahayat kain na amoy na papila huyupon na isang kakala malakpan na yung kataan amura lang niya hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala padatong kanila hindi awal na si pagkayat lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'altu Jibril alaihi salam an hadhihi al-ayah lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iya subukulong in Jibril ayat amin nafsa takaina wa nufiha fis suri fasayqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah apabila huyupon na isang kakala malipan na yung katana mo hindi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala patatong kanila inasyulong in mga tauyad long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Jibril long sin Jibril qal humus syuhada amuin mga sila na parang sabilhadan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna sin Allah subhanahu wa ta'ala
sila na yadto in di abutan si parakala yadto mga syuhada. Dihe ni mga umat Islam damikyan in paunahon pasurong pa pinaka jahannam amuin mga sila naggugwal na parang sa bilhadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan sila ray sa pinipasuron makauna pa pinaka jahannam. May tayat. Apabila nagjihad sila hakarna bukungkarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukungkarna ipag-angkat sin kalima sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupayang mayan sila mayan maisog atau mayan mataod ini din sa mga pusok nila inyad to paunahon pasok pa pinar ka jahannam. Law sin mga ulama inagjihad hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sa pantun timitinggil ka wa iklog at tinitiwiin parakala mapindasadjain niyat mo bukong karna sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin basa mahog ko palaya hulog damit kian hadlaw kiamat apabila patinuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala siya pagkaayat kaina amuin mga sila amuin nasabi lakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabi lakarna ipagpatinog sin kalima sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila yadto muqalladuna asyafahum hawla arsi in sila yadto siya sayang nila yung pagdang nila hakatil mo sinarat sin Allah subhanahu wa ta'ala tatalakahumul malaika bakon sila si mga kamalaikat-malaikatan sarta manawag-tawag sila kari nakamulaw niya mangita-ngita kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy bang biadi ini pagpapun niya mga pagpajar sin Allah subhanahu wa ta'ala mangita-ngita sila yan mga umat Islam mangita-ngitain mga sila amuin nasa bilhadan sin Allah subhanahu wa ta'ala katawahon kanila in Allah subhanahu wa ta'ala ay bima'na apabila in Allah subhanahu wa ta'ala katawahon na ipin niya hati niya di niya ajabun in ipin niya mga umat Islam sila yadto in apabila patinapin sila Allah subhanahu wa ta'ala yung kiamat pangitang-itaan nila in ipin sila Allah subhanahu wa ta'ala amuin niyaw na bibis tayaw na hirap magbalik kita pa ayat sa pagkakay na amo hindi na magbumpaat in temang mo din asawa in anak in maas hindi na magbumpaat pa kanila mga Islam idano pa kapusuri palaan sa babaynahum yawma izin wala yatasaalun apabila huyupon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in huyupon karwa wayron di na magbumpaat in maglawla siya imagasukampong di na mag-asuhi-asuhi paman sakulat mawazino paulaika humul muflihun awak to abin magtimbang-timbangon na in kakahinang sinmano siya apabila mamukat in timbangan mo ng marayaw in daratungan mo amo na inrida sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na surga niya وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ demikian bang magaan intimbangan sin manusia magaan pahinang marayaw sila na yadto in sa lugi-lugi ng mga manusia mga umat Islam talbang wujuhahumun nar
wa hum fiha kalihun. Sunukon na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pamayhuan nila. Kana wayrong bistahon hinang marayaw. Diha dunya, nag-inumakan sila, himampit sila sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawadi sila may ngat magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunukon sin Allah subhanahu wa ta'ala mano siya. Hawak to yan mga umat Islam. Magpawi-piyawi ni mano siya. Para sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sa'nu yughni. Adlaw yan. Amon ni adlaw qiyamah. Adlaw sa lagu-lagu pakaradyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpawi-piyawi na yung mga mano siya. Dahil hatay mangot niya, dahil haina niya, haama niya, hakaasawahan niya, likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Yung mga mano siya, tep-tep mano siya, amunin harap po na yung parakala, sinparan niya, ang biya din yung kaligtas niya. Lang sinasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha kiridan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to amuin aparang mahsyar tipuno na mano siya naguhuhu mano siya katan naguhuhu yung mga mano siya hapantayan lang hi Aisha, ya Rasulullah, banglang ng mga mano siya, naguhuhu hawak to yan, unin hinang si mano siya, mag-atot-yato ribihayan pa sa naguhuhu. Naguhuhu. Diha doon niya, nagtatamong pakita niyo, maraming pagtamong na to. Sumagawa adlaw, amin adlaw, ang Jumat, tunay na adlaw, kaya mga umat Islam, naguhuhu yung mano siya katan. Nalang hi Aisha, ya Rasulullah, uno ha, mag-atot-yato rin yung mga mano siya, pakanya. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, di na mahinang sin mano siya mag-atot-yato rin, karena sin malagong susungon, liya atod niya bang biadin, bang unuin, susungon niya pakanya. Likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Intiap-tiap mano siya, para kala na sinbaran niya in harapan niya. Ayaw pa kain maharap niya dumain. Misanin anak asawa niya amunin kalasahan niya dihadun niya. Halupahan niya yan. Halupahan niya. Biya na si pagkabagsahan na po. Majugdug sa dihang katiyo dihayan aun linog. Di na ito nakaingakan bang ulihin ako na po. Di na ito nakaingatan mga Islam. Din nawa mga adlaw yan amuin kadapon sin Allah subhanahu wa ta'ala likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Tiap-tiap mga mano siya amuin para kala simbaran ni harapan niya mga umat Islam. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa innal ansab tanqati'u yawmal qiyamah in amun pasupatan mahukto na adlaw qiyamah magpawi-piyawi na maglawla siya. Umus patindukon sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw qiyamah tumagda na rin magtawalong niya maghisab magpista na magsaypwa na sinarasin kita niyo rin dihabon niya magpista ng mga umat Islam. Unuha mahugat dabain na rana po pahinang marayaw tumagna na rin ito magpista ng mga umat Islam. Dahil ka mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang ni indon niya ni pag-amalan sin kita niyo paglalawakan luto
amo in lukot di magkabalos pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala paglulugtuan sumagawa adlaw akhirat dito na tumapuso in tenghamang hinagsikitan niyo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala liyadzi Allah kulla nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab liyadzi Allah kulla nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab. Magtumbas na tumbasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala bang dihadon niya naanya yamuin kay banang tao naanya yamuin kay mangod mo suwera ko magbayad dito adlaw akhirat suwera ko magbayad mga umat Islam ang kanin sarayaw-rayaw hari pakita niyo mabista adlaw akhirat suway na to halulayon bang ang mga pakaradya na to ibasintay mangod na to pasal hawak to yan na papila doon atong inwak to yan wayron sa jabuli rapat so kung nakita niyo si Manos yan amoy tiyaw tangan na po tumag na ipagbista dahil hapagsabaat sa Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawak tupunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala parang mahsyar magpangdabasan na yung mga manos siya dahil ang mga magtumpukan sin manos siya magto sa mga kanapinan magto sa palikil pagka ini Nabi Allah Adam a.s. dahil di makasapat magto sila kan Nabi Allah Nuh a.s. sabbuton nilay ni in makasnar sa nila Allah subhanahu wa ta'ala sabbuton di kami long niya makasapaat at takaw pakiwanan magto sila ka na Nabi Isa a.s. damit yan di makasapaat pagkadto nila pajunjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin siya paat kita niyo mga Islam law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sa jabi ahanglo pag-iman sin manusia sin Muslim sa paatong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumag na pista aunding ha mga manusia di nakitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala sinahinang niya dihadon niya di nabistahon di natimbangon sumagawahi direct sila magkoy papinar ka jahannam isang pabiya din yung karayawan na hinang nila dihadon niya di daya timbangon kanila di sa ipuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala indira nila dahil sa mga hinang nila hinasiyo mga tumpukan nito amo na mga kafir nagsakutog Allah subhanahu wa ta'ala isang pabiya din yung karayawan nila dihadon niya di datimbangon sin Allah subhanahu wa ta'ala di na sa ipuhan sumagawa hitilak po sila pa Allah subhanahu hitilak po sila pabinar ka jahannam apaman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul nisa innal ladhina kafaru wa zalamu in mga sila amuin nagsakutog Allah subhanahu wa ta'ala iman amuin nanganyaya sila kakapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun Allah liyaghfir lahum wala yahdihum tariqa artinya di na sila dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala di na ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala pagdusaan nila iman di na sila dihilan hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala illa tariqa jahannam khalidina fiha abada amurain hitungkas kanila inapinar ka jahannam maghula sila sa lama-lama apinar ka jahannam mga Islam damit yan yung mga sila nagsasakot sa Allah subhanahu wa ta'ala itilakbo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala apinar ka jahannam parman sin Allah subhanahu wa ta'ala yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam
Ang din ang mga pangilahan ng mga sila, amoy nagsasakutok pa Allah subhanahu wa ta'ala, naninigidlok in pamayuan nila, ang mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ilaw nila, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amurain bakas sin pagwudu, atau pag-ail, sin mga bariman, magsahaya rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga kafir, nangingito man yung pamayuan nila, sa kay tilak sin Allah subhanahu wa ta'ala, tuhumin sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil raon nila, sambil pasikin nila ang tilak po para pinaka-jahannam. Amoy tutungkas sa mga sila, amoy nagsasakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ini karwa. Tusbuni tuqilullahu jannah bi ghairi hisab. Ini karwa din ang mga tumpukan. Pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurga. Hawairun na pagbista. Di nalaman yun yung mga mano sa ayat ng pagbista. So mga pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala, paridan niya, iban pa, surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yan po, humul mu'minun al-muhidun, amuin mga sila, dahil ang mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amun mayroon nila dihinan limbangin Allah subhanahu wa ta'ala. Din sila ito nakabibigda na yung kaibanan ka umatan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudkhilul jannah min ummati 70,000 bighairi hisab. 70,000 bighairi hisab. Ang pasurang sin Allah subhanahu wa ta'ala, walang masinsuga, kapituan nga ibo, hawairun na lang ipaghisab, hawairun na pagkasta. Hikaturing ang mga tumpukan, amuin, pasurang sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasurang niya, ang ding ang mga parbusa, pag-ubos, siya pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, inbusa nila yan. Damit yan, piyasuda sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasurugan niya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadnul mu'min yurrafi hatta yadaw alaihi kanafi. Tu'raf dan bakada yaqulu arif rab a'rif marratain fa yaqulu satruha fid dunya satartuha fid dunya satartuha fid dunya waghfirha laka lakal yawm thumma tutwa sahifati hasanati. Sumuk na mga bariman Allah subhanahu wa ta'ala, sumuok na pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta siya po sing Allah subhanahu wa ta'ala, in dahil mga nahinang nila kasaan, sambil amuin, yan po na sing Allah subhanahu wa ta'ala, in dahil mga pagbusan nila. Damikyan o dahil mga tumpukan. Dahil mga tumpukan ini, yaon sila hagitungan, sinapinar ka dyan na may surga. Yaon sila rin sila makasulpa surga. Damikyan, di sila mas kasulpa narka. Doon sila kiyabot ang hagitungan. Hinas yung mga tao ini. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ahsabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Aun deng haamuin nakabot ang hagitungan sinar apinaka jahannam iwa si surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun ashabul a'raf, in mga sila'y nakikita nila, in mga yadto na simod pa surga, namikyan yung mga kaibanan simod na paapilar ka jahannam. Sumagawa out na nawag-tawag din ha mga tao surga,
ha mga tao ini demikian yang pada sin Allah subhanahu wa ta'ala in parusahan nila kasi sila papalaw sa surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian undang ha mga tuktukan undang ha mga amuin ini apabila bistaw na kakahinang nila pagtimbang mataod pain dahil sa mga ini dosa nila dahil sa karayawan nila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara isman 'azima. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala sa bunato din Allah subhanahu wa ta'ala di ni ampunon inisiyo nagsasapukan niya amoy lilimbangan in Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala puas din kapag sirik kanya mga umat Islam ayaw makuyagin mga sila amuin limagbaw na in pang zalim nila ang mga manos sa diha mapasindon niya sa hunal tuod magbayad na sila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw paka in di magbayad din manos yan si buso walaupun insatwa magbayad na siya apabila nadalim niya ang mundo. Lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuadduna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yaqadu lifshat al-jalha min asyatil qarna.